benshi bavuga ko mfite ibitsina bibiri, abandi bati ni umugabo gusa nuko nihinduye nsa n'umugore. Nta kundi narabyakiriye kuko byarabaye, nta kundi nabigenza. Kuri jye numva ari ibisanzwe kuko umuntu ashobora kuvuga icyo atazi akakuvugaho bitewe nuko akubona, kuko niyo ngiye ahantu ndi umushyitsi ubona ko abantu bantangara nubwo ntacyo bakubwira. Nubwo benshi barantelefona bambaza amavuta mbusiga n'uburyo mbwitaho bukaba burebure kugeza kuri iki kigero. Gahunda yanjye ni isanzwe. Ubwanwa bwanjye ndabwoza nkabusiga amavuta gutyo. Bwatangiye kumera mfite imyaka 16. Butangira kumera kamwe kamwe buza ubundi bugenda, nyuma bugenda bwiyongera. Ariko nyuma naje guhabwa umuti nsigaho, ariko ntibwashize. Bwakomeje kumera, byageze aho mbwihorera buramera, ndabyakira. Mba mbonye umugabo ndarongorwa. Ndongowe ubwanwa bwarakomeje kumera buriyongera. Ariko icyo gihe narabwogoshaga kenshi. Byageze igihe njye n'umugabo turatandukana. Ariko impamvu yatumye dutandukana n'umugabo si ubwanwa, ni ibindi bibazo by'umuryango. Gusa abanyamakuru bashatse kuryoshya inkuru yabo, bandika ko twatandukanye n'umugabo kugira ngo ndengere ubwanwa bwanjye. Si ukuri. Mu muryango wanjye abantu bameze nkanjye bariho. Bamwe muri ba masenge bafite ubwanwa. Murumuna wanjye nawe afite ubwanwa. Ni ikibazo cy'umuryango. Abagabo benshi baranshatse cyane. Iyo nihagararaho ndatekereza ko ubu nari kuba ndi kure, kuko abashakaga kundongora bari benshi, abo kunyinisha bari benshi. Sinagize amahirwe yo kubona umugabo unkwiye. Abenshi bashakaga kumenya neza niba koko ndi umugore. Urabizi iyo uhuye n'abantu, buri wese aba afite ibitekerezo bye. Hari abakugirira inama ko hari imiti, ushaka imiti wisige burangire. Hari abandi bakubwira ngo ubwogoshe bwose. Ikibazo ugira ni ukwibaza uruhande wakwemera. Wogoshe, ushaka imiti burangire burundu, ariko ukibaza nyuma bizagenda bite? Iyo miti ntizangiraho ingaruka? Kugumana ikibazo. Ku mbuga nkoranyambaga benshi barantangarira. Hari aho bigera umuntu akagutelefona akakubaza ati koko wowe uri umugore cyangwa warihinduye, ukamubwira uti njye ndi umugore. Mu by'ukuri benshi ntibabyemera. Abandi iyo bagize amahirwe yo kugera hano mureba, baranshaka kugira ngo bambone, kugira ngo bemere niba koko uyu muntu abaho cyangwa atabaho. Abantu benshi ntibagira amahirwe yo guhura n'umuntu nkanjye. Kuri ubwo iyo umuntu anerefonye ambaza ashaka kumenya, bisaba ko musobanurira kugira ngo amenye niba koko ari ukuri cyangwa ko atari ukuri. Mbere naratinyaga, naribazaga iyo ubu bwanwa bwaturutse. Mbaza nyogokuru, arambwira ati ubwihorere. Niba burimo kumera, burekeye bukomeze kumera. Nta kindi yambwiye kirenze. Ubwa mbere atarazi wanje nibuka ko namubonye muri quartier. Naramutangarira nk'abandi bose. Narifuza kuzohura nawe umunsi umwe nimuburi ngo ndamubaze uko yiyumvira, kuko mu by'ukuri atandukanye n'abandi bagore tumenyereye. Ariko kandi n'umugore nk'abandi bagore. Igihe nagira amahirwe yo kumunwa ubwa mbere n'ubwa kabiri, twaramenyeranye. Sanga n'umugore asanzwe nk'uko ubona abandi bagore bose. Ntangura kumufata nk'ibisanzwe. Ariko iyo yaje kwimwesha, umuntu amubonye yicaye ndiko ndamunwa aratangara, kuko si bisanzwe kubona umugore nkawe afite ubwanwa nk'ubwo. Ariko jewe ndamubona nk'abandi bagore bose kandi ntibikintangaza. Yitwa Hastism.
akenshi iterwa n'imisemburo idahuza neza mu mubiri. Kimwe mu bigaragaza ubu burwayi cyangwa kondisiyo izwi cyane ishobora gutuma abagore bamera ubwanwa yitwa polycystic ovary syndrome. Ituma habaho igikorwa cy'imisemburo y'abagabo yitwa androgene nyinshi, nuko bigatuma umugore agaragaraho ingeso akenshi tuzi ku bagabo, nko kumera kw'imisatsi myinshi ku kananwa, ku gatuza, ku mugongo no hagati y'ibibero. Ubusanzwe biba ku bagabo, ariko iyo bibaye ku mugore ku kigero cya 70 kugera kuri 80% biba biterwa n'iyo PCOS. Ariko kandi bishobora no guterwa n'izindi ndwara, hari nk'iyitwa congenital adrenal hyperplasia, aho ku mpyiko yawe hejuru haba hari igice cyitwa adrenal gland gikora imisemburo ya stress ndetse n'ibindi mu by'uburumbuke. Iyo gland ibaye nini gusumba uko bisanzwe, ihita ikora imisemburo irenze urugero, ishobora no kuzana izi mpinduka. Nubwo hari igihe hirsutism ishobora kwizana, nta mpamvu izwi itera izi mpinduka. Iyi tuyita idiopathic hirsutism. Iyo misemburo y'abagabo iyo ikozwe ari myinshi cyane ishobora gutera impinduka nyinshi, usibye imisatsi mu byo twita virilization, aho umugore asa n'umugabo rwose. Izi mpinduka kandi tuzibona ku ijwi, aho rishobora kuremera. Ashobora kugira uruhara ku mutwe, kugira imisatsi myinshi n'impinduka mu myanya myibarukiro, aho ahinduka agasa nk'umugabo. Ibi ni byo bishobora kugaragara. Ariko nanone hari igihe imisatsi ishobora kuba myinshi ahantu tumenyereye ko abagabo bayigira. Iki kibazo tukita hypertrichosis. Izi ndwara zose ziravurwa. Icya mbere ni ukugabanya iyi misemburo ya kigabo hakoreshejwe imiti cyangwa se ubundi buryo bwakoreshwa. Usibye ubu buryo kandi hari amavuta cyangwa se amakreme cyangwa se imiti yo kwisiga igabanya cyangwa ibuza imisatsi kumera. Muri iyi minsi hari ubuvuzi bwitwa laser procedure bwo kuziba imitsi y'imisatsi kugira ngo itazongera kumera burundu. Ni ikintu wabonaho ubufasha bw'ubuvuzi mu bitaro ku buryo udashobora kugira icyo kibazo.